Maximum Resources Corporation. Hello guys, naday ta karon diri sa Medina, sa Misamis Oriental. Atong buhaton karon is atong tuyok ning Medina from diha sa ilang main road, tapos tuyok ta to sa ilang bypass road agi sa Duca Bay, Camp Bibay diha. Ubanin ko ninyo kay atong i-road trip na diha na area. So tara, let's go. Din yung main road sa Medina guys.
Road sa Taagi. Dire located ang Duca Bay guys, na kaning wala nasa atong wala. Duca Bay Resort. Then there is unahan beach, Capistrano Beach. Then dadto pa right Alibuag Cold Spring. Gawasan o gisudlan sa motor maning Alibuag Cold Spring dili Osaka. Next time nang ta mag vlog diya. Old videos dili. Ano yun? Right. Ano yung mga flags. Ako sila yung mga pagkaunan dili. Ganyan. Ano silang right yapon. Time check, it's 10:30. Sayo pa.
silang church guys. Papasudlan, wala pa na human, sayang. Na sila yung mga design para to sa ilang Christmas pang December to. Sa Medina Bridge. Dugi. Sayok murag morning north poblasyon. Doa di kabok lang poblasyon dire guys, south and north. Barangay Kabog. Alright, nakatuyok na to guys. Ako na ning kaganiyado na ano sa Vista brand.